Masjid Madinah. Masjid Madinah rembang petsago ba tengah nanggraw ba pusadonya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bajut-jut waktu di lun masjid pengungsi lepah ijongan merah gepasang lampu putih ngan kuning syahya jerelah kebitat indah wateta Masjid Madinah rembang petsago ba tengah nanggraw ba pusadonya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua. Dalam masjid megantungkan dek syahya meble-bleban bintang timu wateta mengsenang tadhate kipah dumsare angin meruru bintih masjid gecet ngan cuaca pengeta meble-ble tanging bata meh mucule uke bungong bakan de memacam laku Masjid Madinah rembang petsago ba tengah nanggraw ba pusadonya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na